Kde jeste autentyczne Wereniki i pelmeny u Beogradu? Bonjour ludzi! Ako sam dobro stwartio, pelmeni sú ruský dumpling s płyneným mesom a Wereniki sú oni sa poverčem. Danas jedemo u Ura Dumplings i sad pazite, jako sam poslužio sve grupi Serba, pelmeni sú nestali v bervi. Mogu da vam kažem da su moji prijatelji bili oduševljeni ruskim duplingsima. Bili su baš ukusni, sočni i vidi se da su ručno pravljeni. I meni je to bilo pravo otkriće. Ozbiljno razmišljam da kupim kilogram za zamrzivač, da i imam za berze obroke kod kuće. Prave i u slatkoj varijanti sa višnjom ili malinom. Jedu se uz vanila sos ili kondenzovano mleko. Baš zanimljiv i ukusan dezert. Preporučujem i zbog iskustva i zbog kvaliteta jela. Hvala vam. Procena 9 od 10. Bon appétit! Did you? Good content. Wow!